cerita Ustaz dasa kok rangi baik-baik ini minjo tuh lima na moro-morin na burat nin ane burat nin na pusing nakana nampang ko nagkemun tulog pa moro-moro na tinagamala ko subahan na pusing ko mo nilang ngiri moro-moro karingante kang mamini caranan na natin na mugulang ngiri moro-moro tak kala na kanan deh kuirong ko medya pa-jappa niri medya pa-jappa niri manjur di bumubutay ba? Napunto sih. Niri mari bumubutay ya. Jo manjur di bumubutay ya nakana lasar to nyo ng bungo nya mga bonina. Ande bayinin na gudon tinaton na singar to manto di surungan na. Abay ni pamoro-moro mantu. May to minatuwa, natuwa na ni surungan na wat triboko. Amat tu inam nampo bungun 10 2 meter lantan. Mat tu inam nakana tambor ni nang apa ko. Sanggap moro-moro lontu. San namin niya mana buran ni nakana te namun ni yan ulang ngir kemana moro-moro. May pirate ribirin na bungo aro na tayan-tayan nakana ngapa ni rawat kaluru. Te namat tu. Tiba-tiba niya naik lompule dengan mumba. Ti mumba naik lompule le pamalakalak tajan. Tak bak ibarat ni naik ko. Nah, tong kay nai ko nak kiminan rin ni pajagain na naman ni bungo ay jin salo man rin mantang apulu-pulu sa putaw mairawasan na nyawaku. Nakadanga po ng humba nakahero atlete. Nakadanga po nero atlete nakadanga ni rabe bayin na sila ron na mamattunaw na re tinasikal na marimari maramore la pare to lang rin. Bayang ka po naman at inga na undangas. Kata ni mantol ini pamoro-moro sama ragay. Nakanataw mo bulat na ikaw, bayar pa ko lang nga rin unubosang. Pinakit ko na tao matugaya, nabakamma. Kaya mo ito nagubuhan ng ribugo. Bayang ka po na nyo si Tampayagaya po iraw yung bungo at litito na bakamma. Kaya rin nyo lagi yung jinsetan na lari, palait burat. Jadi po nagigulay, mantang burat na yun, dari bala. Sayangi dia kalau pulang jangan banyak tanyakan jangan banyak protes ibu. Jadi dia ku tak nangian